Baik, kita lanjutkan acara malam hari ini. Pak Sarif, masih banyak penampilan di belakang kita. Tadi kita lihat mereka sudah foto-foto di sini ya. Kita akan segera menyaksikan penampilan dari Min 1 Kabupaten Gorontalo dengan tarian spesial Wonderland Indonesia. Bagaimana nanti kita sama saksikan keseruan dari Wonderland Indonesia. Ya, inilah mereka. Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace.